This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajinglap sai ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ya kajing don jong ki brio ki badang IY ya ki scooty ya ki tourist ki bawan jengok kai shikani ka jella wat hadin bakala don kajing maham ka bala penmi na ka office u Commissioner of Transport lala ban sngoto bagi tourist ki bawan na ki we ki jella ki jupenon kam lingba ka online ban book ya ki di ki scooty ya kani la pentep daw ba Rikaldi Dotling u president ka AKMTTA Kumban syukurau bahaka khat santri ujelio arja arpusan kani keseng kalayo ban bat yo wibar jela ubalai thu kerteng kum Avinash Das kat bau dang ya keren bat kinong jengok kai patai ki balawan ban simwa ya ka scooty bat kali no u nak away ke agency ka badan hakathan jail road hamar persya ka hotel Marriott Hagaji keren ling ba ka phone call bat ba Rikaldi ulapen pau ka jing sngokhia bagi dang dan ki brio ki badang IY ban ya ki scooty sya ki tourist wat la kala dan ka jing maham bat kumta u kentui ka sarkar baka dai ban simkhia halor kani ulapen pau bagi tourist ki bawan na ki we ki jela ki jupen dan kam ling ba ka online ban book ya ki scooty na ki agency bat ban ong baka ni ka wan ra om tang ka jing do nong na ka banta ki bakamai henry ka bu ru ya ka jing ma ka bakraw nakaliang gi member jungi medin step kita yo ban bat kum tu try ke video la yo ma ka ban la lembaga All Khasi Meghalaya Tourist Taxation kala ha siti te kumni ka long ma ba kum tu dang dep ja kum tu dang dep long ka parthei dang ja yo tu turis buon kai sini ban penyap tu ti ber khoi mo kami te menin sepat nakaliang gi member jeng All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ringkat jeng don ringkat vice president bak kidor mairom jeng ka vice president jeng ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation te kia phone changa tu gila lap te ngang ong le berengkam te kat kum gijing lap jong apan haga baidi ba tu nong IY scooty ang te hajan ka ko hotel Marriott te koteng jung ni bri Avinash Das te ladang la phone ni u mun tu pick up te haga baidi ba kani te ngang ong gumne nakaliang ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation i peran jo di kini ku ki ke ba kai kibla wan ban kini ya ka mok khiu ja khiu kamai ke ji ke jungi badi ha kai lai nama kat kum ke jinglap jonga som nen ngai ngai yo i mga phone itu yo ni Shillong rental rental keteng ini ka jing IY te ke po dan ke ka Marriott dengan lap iki dor ki muru hang ni gidan ngangan sapai pi ngan screenshot den ngan sapai pi mo kan no ki IY ki dor ki per gidan di bahadu kat sapai ni ka ru sini te hlo bai di ba tu kam te ngi na kalian jingi ko bangai iba ngai i mentam step tu iba ka North East News ka tu goi ka news media ka pau ba da jelam Meghalaya le so kam Meghalaya kala yele ban khangno ban IY ki kali tourist ban kali private nani ki ba long unauthorized ban government kai te nakalian ka jong ki ege bangidan ban ong balada sila le ya ka jelam Meghalaya ban khangi kali private ba long unauthorized but the government kali private ba kamai itu balik rental tengah pai idon kam pa nakalian jomiru nakalian ka sarkar uli mesin kiai di barabar na bagi bun ki agency di bawan sini di bawan kali kamai sudah kali private sudah bawan kamai sini katung ke jingla jungi kilo nya kali kamai dari la jungi kai tengi syam ha ta long ni iba pun hi kali private bawan sudah la jungi wa barabar dalam te ha bai di ta ang ka ni so ka chikian le mi kali barabar nang ba ka yingil di Trailang yo ban kamai di bala register of government ni lembaga transport ba komzen ke di simkia ya ke ka kam ha di ba ni kali private ban baru om tang ga jela jo ni kertas bagi kertas jo di government jo Meghalaya ba kan le ke ban kam kum bale lem apa jela jo ni nam ta ki di kali private ba ki labu ba ji ko ba tin khang no kali private nang jela jo samar ba ke tourist te bon ka sini om ba awai ti Pilih buatien ini turis take travel di badan itu. Pilih buatien, anda kira buatien di Siamba kata apa IY seperti kedai teh hamar pecah dong ke hotel Marriott.
Te try berkeseng ba IY kini di Abinasha. Try dong kita. Te ya siam minister kata ti kita di video ti kumtu hi ngala pak si video ba di bat kita di IY di ai jo ini skupi mah. Te apa hi nak kalian gedong ini lap ki kitu keyboard di online. Di kateng jumpi kede selong skupi rental ti kila le online ki kita terus lo onda kila koi airport gompi ki iwat i skuti kan iwat ki online po selong di matibun ki ba IY skuti po selong ki bun ki online pe bun ki online ti lap ba di ko ta kan te katum ga jistam jing YouTube ki pratrabal ki ba ya lap meni ki to ga jaka ba IY skuti ka long ba ka kerteng ami wa puramo andre katum kerteng bangal ngapu ni tu nomor kami kini kerteng ke selong skuti rental dia bela IY do to Avinash Das. We don't come ban social government ban tempau kini gajing de ki ong kini ki bosuan ki delah ni ban kamai jam nani ban kamai sok ani da ba IY skuti da ba IY ki kali private ni delah juni na kalian ka iki inti idan ka in sale ka ban kam ban tempau ka ban mi ka karu ga bai de ba ka na kalian ga jongi ki on kasi megalia perspektion nim ong bang sim kabun ang ta iki balajar ni ko la jing tum tu balajar seseorang dai na kalian jing gidan tong ko izin kerpat sulit na kalian sakas secara government ko dala jing ba lada sila ni ya kata ka rule ya ka ai ka ban khang ni kali private ba bam dai ki commercial hi ban ai hanya kamai ko dala jing la dai ki saw saka ni sakaru kerpat tu Tilek kebjuk kan lagi panabar ke dalam cemiru di bawah ki agensi lani bawan by road tu sini itu sudah kali private buat kamai kalau syuai na West Bengal kalau syuai na di kalau syuai di agensi ya di private atau Assam sendiri kini di private hi buat kamai sini pernah kalian ke jadi kinongnya kali kamai diberi na ke dalam jadi kinongnya kali kamai ini nolak bonsin ya kumpini kali private kita kamai ke dalam jadi nak kalian ke dongi kerpat sekarang bukan le kunju kumbale lam ya kili ki bayar kumbap silap ni ikul ban hang no kali private ki badina ke sana jungi le kunju ikili ki bana baru private ban syasu banon ka bay ke sana jungi bahkan long selesar lang ya borok ban itu lang ya borok riang ki ya ke sana jungi bat ki bar lebah kumba belajar tu ban biang mo ki ja tu belajar gangguan si ban kecing le tak lok jugu maka tolong liguan si kadon le kecing mahi leba lada ludu pong kisngi ni kumbang alak ban kini kisngi bang keren bentuk ngong ba lada kesorkar kasngap ya ke i ke jing kerpat jungi ki kwai ba namar kesorkar hi ke di ke balak bershed dengi kwai ba dan pe ya ke bahar kami jung ke jela jungi bro we te nga ong kumbelit lada ki ai di kali ki balak register napo ka Meghalaya hi ong nok ki commercial kap ki bedi napok sedala jungi kan jindala baha bakan numni syu kono no ko besni long ni sekmat bakan numni syu kono no ko ka ban pen mensal ni tinjak rom ni ke sedala jungi te kadang kalian ke cobi ke ige bang ko ban ong kalau ba ni banjur yang sesien balada toh kan numdei ban dum ja syu ni sekmat na dalam jungi ngom kwa syu ki baru pai tin jab yang ke bagan baha be sedala jungi kan jindala baha bakan sokar kan perkhat no kali di bana ba lagi bana ke jelang juni tiba largest star ba government nang ba kilo ni basniu ne ki tu ki rius ni ba mo sim ka bu ke jelang juni tinam la ban le ikene ni kam ban trin ne ban smith ne ban saw ne ban le kini kam sini ko ke jelang juni Hababen rap halor kani na kaliang ba amor korba udkhot ka AKMTTA ulong bakumba ka sarkar galapen mi ya kajing maham ka deban sim khiaru namar ki don bun ki agency ki bana bar jalla ki bapen ya ki kali hakani ka jalla kajing obat jungi ne na lor ba ka government kala ai de kutu notice dai panong pandam syasu ya ki arshaka la ne ki kali private saushaka ban IY shaki nong sang kai pertain dai la ne shaki ki tourist lor baka government kala ai kutu notice te balai bakini ki nong ai wai kali private kidang ai ti kata ka dei ka jingpu jing kali ba bahabala khang la de ban khang dot ye baro kata ka jing khang dot ye baro kalong ba la dai ki ba ha ka jelai ka jingi la khang dot ye baro ka government kala ai ru da tu notice leng ba ki jing jia ki tu ki ba kidang shudab jia ha kini ki singi ki adab sya sora
Jika bomut ba ni nak lengka asion ni kuaru ban kia ya ka sarkar bat kan dondru kata ka jingket kri ke basisha na ka benta ka bah ka miat jong ka jelahi barokoi ba ya kini kali private ki bawan nabar laki deki arshaka lane laki deki saushaka ki bawan leng ba ka agency ki bawan leng ba kini ki association ki bawan leng ba kini ki company ka government ka jungi ka juhi ka notice ka deban ai ka deban forward syakiru ba umbit dalai lani horkit handang ba kindang wan pan penya ya ke business ka jungi hagni ka celah ka jungi na ka benta ka bha ka miat jong ka celah na ka benta ka syongsuk ka syongsain na ka benta ka roi ka par jong ka celah jungi parok koi kata ka bang mut bandong ya ka sarkar celah ka jungi nadu ki archaka nadu kini ki bait na sabar ki khawan bha kini ki bait tiba ki semua nabar iwan rung sini ka jela ka jungi tenang ta kini ki kali sau sekaru nado ki mid car nanda ki XUV car iwan ra sini ka jela ka jungi banya Shanghai lani banwan jungokai ka jela ka jungi kani ka jing bom sim kya jong ka sarkar ndai ta ra ka jing du nong ka bakrau ye kini nong bu kali ka mai lani kini ki commercial passenger carriage kain tika bomot pai ini ang bai ini ki tourist taxi ti kajing ai lai lan lani kajing bom sim kya ban khang da ka sarkar jela ya kini kli private lingba kini ki agency lani lingba kini ki company ki fair ki badan sabar jongga state ka jongi kalawan ra kajing du nong ya ki nong bu kali kamai tourist nang tai kini ki driver nongnya kali kamai tourist nang ta kalawan ra ru kajing bom sngain ru nang ta kalawan ra ru ya ka taru hakayo ka kot ya kinong nya kamai kali kinong bu kali ki badan ka jela ka jongi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.